Nyainaga kou salons. Itago Sharoji. Iretwa Sema. Oh, AKA Sema Lodge. Ni akoretwo akiina kou gwa kahinda. Na andu magoka na makanyua na makendia. Kirabu gikendia muno. Tondu andu maiguane na itekei makaihura. We ungiigua mundu wikiraga ticio mwiri mugima ri. No age guthi mugithi wake. Mundu urekira mabati o agukenie. Akarekereka ivuyo. Imagine mwana ucio. Tari kwerutanageria. We uri wana muini. Ona edigathengeri, edigathengeri ro mwana ageretie kinya ku improve uini wake. Tiga gukorwo ni ngaina. Naitaka is very creative. Yeah. Really? Kumbe for these 3 months. Arutete wira. Ndakoretwo akirihwo. Jesus. Niki. Eragwo eterera. Eterera contract. Eterera contract. Ni tugakuriha gagutinoka wega. Riu hwairi. Naiteke irarakara. Arauga kama mbaya. Mimi ni yakuza. No ararega kumuriha niki. Riu arauga maraka. Shandirihaga. Nwe rusari. We nyainire. Ugo totwe naiteke iri. Ni arihire. Ni we ni arihire sa. No ru athi utungatari. Akero gutire dawa. Cio ni ngoma. We arikia kuhura ngita. No he mabati arugama kana moitha igi mama. Oi mwana. Imagine mundu ucio akona uri akina. Mwana wa mutumia. Riu athiire ararakara. Tondu munyakire na family. Kana batara kuria na konyua. Arathi kugira mbia ciake. Arathi kurehe thina ku yakuza. King Mighty King Kong. Kumahora nginya kuma judo. Akinya ari. Akinya ko ure ndambia kunengana gate nere areta kinya bouncer na Peter na wewe bouncer hano le wa Jeff na ru naiteke akihura Jeff akinya ari marona ni mekuhurwo ni naiteke ari muthaka ro thaka ndu aceke we mona ni mekuhurwo ana koroga kundi komo thaka ndu aceke na karate mona ni mekuhurwo ni naiteke ire mareta borithi handu mamurihe mareta borithi aretirwo borithi handu hakumuriha thire wake ri what a shame. Imagine mareta borithi tolmoni ni mekuninwo borithi cio kari ciranyita na iteke cira heo njohi ya Sharoji ni kura ni Sharoji rukirio kineo kiana ihenya ri ni njohi wa behoreria meciria. Oh my Geisio maradungu Geisio maradungu muhehu maroya mwana wako maramuitia thiini mamuitia thiini ri no umagwitia mbia ciake aretagia over 300,000. Oh no, you imagine Cai wa umuthi na Chef Gathemba ni mururu macani tondu ni wa muini nguthi witagwo 90K. Arathiete gu perform kirabu-ini gia Sema Lounge no arikia kuina arathie gwitia mbeca ciake iria maraiguithanirie. No riu maramugaruruka na maramunyitithia. No kurerikana 90K tu wa mbere gutunywo mbeca ciake mwene kirabu kiu ni atunyite aini kiheri na ni uru muno mundu erutanirie guthondeka brand yake agacoka agatunywo mbeca ciake. No muthia mwini 90K ni maraiguithanirie na mwene kirabu na kuga ni egukorwo akiina ku utuko wa umuthi. Na riu kwi aria mukite comment section ta mama mwende augite situsalimia Sema Lounge nake Agnes ashagiria kuga guy mwenye hii clubs is my friend aki nake Shiko K augite woi ma justice for him.